Last time katong pagpadong na mo sa Davao guys is nag-deposit mi og payong, so here it is, nakuha na nako guys, pero almost takes how many minutes nakuha dito kay daghang payong naka-deposit dito at agbog pangita sa kuha. We're ready to go. We're ready to go to Homer Carmelote's residence. Alright, let's go. What's up mga hitsuraan, mga choy ug chay, mga choy ug chay. So we're going home back to Cebu. Muli pa og buhol guys. Pagkakaroon guys, na ako sa rooftop diri sa Mangi Abangan guys. So yun na nga. Today's vlog is my trip going back to Cebu. So yung abot Cebu, mag-relax kami guys. Manguli mi guys, ang kauban si Homer katong Rabo. Itong gwapo. So banamin niyo guys sa mga trip karon guys, kay sayo kay mong flight Air Asia ata or Cebu Pac, I don't know, but nani ang ticket. So it's already 6, so kailangan may 3 hours before na namin dito. So tara, mabanan ko ninyo. I hope you guys will enjoy this video, so please subscribe. Hitsuraang Kulisaw. Alright, let's go. This is it, Pansay party message. Tanan, arigato. Kaya, mata. Piyong ni. Tani, ilong. Salamat sir. Salamat tayo. Happy trip. Salamat. Let's do this. Let's go. Yo guys, mga sa may kadiyot diri guys before ang flight is 9 AM. So mga sa may diri kadiyot lang sa nganan sa kananan diri. So mo na mo gikaon tuna flakes ug hotdog. So tara, kaon. Let's go. Hello sir, good morning. Though we may experience slight turbulence occasionally, weather in Mactan is also expected to be fine. We'll talk to you later before descent to give you more details on our estimated time of arrival and weather in Mactan. Meanwhile, sit back, relax, make sure your seatbelts are securely fastened, and enjoy the flight. 20 minutes later. Yo guys, abot na Cebu guys. So Kalawang na tulog kay katugon kayo, wala bitulog guys. So tara. Meanwhile, last time katong pagpadong na mo sa Davao guys is nag-deposit mi og payong, so here it is, nakuha na nako guys, pero almost takes how many minutes nakuha dito kay daghang payong naka-deposit dito at agbog pangita sa kuha. We're ready to go. We're ready to go to Homer Carmelote's residence. Alright, let's go.
Yo guys, so nabi sa balay nila Homer guys. Alright, so relax kami guys. Kay kapoy ko. Tulog siguro ko sa tad kaon mi. So tara. Yo guys, so manglaag ming duha ni Homer ron guys. Kay wa man takaman sa tong vlog ganina guys. Gamay ra man gato kayo, so among punan guys. So manglaag mi sa syudad. Syudad mo dapat no. Tara, bari mi niyo guys. Sakay mi ni motor ni. Classic helmet. Check it out. Yo guys, so mga aon sa may guys, diri sa AIDS ngoyong guys. Try nyo namang ngoyong diri guys. Kaya lamig sa tanahan guys. So tara, kaon sa may guys. Kompleto na titingpit oh. Maging naday ko ako. Palit ko kung Just then. Yo guys, so nya namin mulakaw guys. Giinom sa may kadiyat lang. Inom man sa usa ka stallion. Ah. Pila din ako. Pilsing ko mala na pilsing ko. Wala nila 150. Sige atay selfie no wa no. Dili moral na sa lain kinang ay na yung kinom na sa light eh. Sekreto kinagupong. LOL. That's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video, and please don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hitsuraang Kulisaw YouTube channel. So let's wrap it here. This is Hitsuraang Kulisaw signing off. Peace. Didn't even get to bronze.